Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Šerićeve kuhinje. Ti mene snimaš? S nama je gospodin... Dane? Dane! Sebe... Gospodin Dane! Sebe ili mene snimaš? Gospodin Dane, reci. Mene snimaš? Nisam znao da se zovete Dane. Znači, ajmo ovako. Pravit ćemo se Sonji desilo. Dobrodošli u Šerićevu kuhinju, broj 2, novi put, nova pobjeda. Nova sloboda. Ne. Dobro. Što ćemo skuhati danas, recite? Ovo ćemo edit u produkciji. U monitoru. Produkciji. Predstavimo produkciju da maknu... Neka maknu ovo radi ženama. Dobro. Evo te, imamo nešto... Jadranska sardina, to sa mesom ide jako. Ja bih vam predložio, ja kao kameraman, moramo malo u iza da svjetlo... Ja želim vidjeti što imam na raspolaganju. Da svjetlo baca, jer ne možemo tu svjetlo, nemamo u kameru. Šajvara možda? Hajvane, eto tu negdje. Pogledajte u frižideru na najdonjoj polici. I to uopće frižider? To je pitanje. Opa, pa ima svega. Dole, skroz za ajvar, jel je? Dole ovdje. Dole! Dobro vam je nošnja ova na glavi, sviđa mi se. Aha, zaboravio sam. Za fanove, odvojit ćemo 15 sekundi ovoga videa da sponzoriramo Tetu Violetu. Kako je bivša reklama nekada govorila, čudo jedno. Od pokojnoga, kako se zove lik? Dino, onaj iz Ludmila i normalan. Ne znam, nije. Minuta šutnje za njega. Ali to ćemo u produkciji, onda, pa će biti minuta. A čekaj, ima... Što imaš? Da. Jebe mu. Gospodine, što radite to? Ma, povjeravam da li je sirni namaz koji ću koristiti za malo podvlačiti ovo meso. Da li je dobar? Znači, nisam zagrio vodu. A čekaj, sve pauzu. Evo. Ok, vadim vodu. Vadimo toplu vodu. Otkrio toplu vodu. Probio. Da! Ne, Borna. Znači, Borna, koji kurac radiš ovo? Znači, u svakom videu mora staviti neki bolesti. Borna. Gospodine Brno, vi ste u redakciji. Pusti me. Šta je tebi? Znači, idem kao dječak provati. Gospodine Brno, šta to mrvite tamo? Gospodin Brno nam je danas malo šutljiv, ali ima on svojih dana. Ima on. Dane, kako vam napreduje? Dane, da ne napreduje, ne bi bio... Ne bi produkt bio. Jo, malo se... Malo, znači radim umak koji će se sastojati malo gušćih stvari da bi to meso poprimilo nešto. Koliko sad shvatio Martina, to pivlja na ulju i octu, na vodi i octu i tako ne još napred meso. Ovo ljuti, majvar ili blag. Nikad ne, domaći. Znači ljuti. I tako bolje. Ja mislim da gospon Brno ni ne znam da mi imamo majvar. Čekaj, aj Boran baš sad se makne. Pa vidi ovo, ješćeš iz tog istog pijata. Skuži. Zašto ne? To je malo veći. Grozno, sad tu stavi na čisto. Hoćeš jesti iz ovih pijata, to su pijati za jesti meso. Ja ću ih oprat Borna ako ne možeš jesti. Za bolje poljoprivrednost. Danas nisu svi baš ustali na najbolje noge. Ustali su na srednje noge. Evo gospođa glavna kuharica koja je na pauzi. Malo mlijeka. Malo mlijeka, dajte, molim vas. Ajme, to je sol. Prevarili ste me, gospodine. Kako bi ti bilo? Da. Ajde. I? Ajde. Oj! I to za kobasu? Ali nema kobasa. To sam ja davnih dana to utvorio, kao da bude... Ne znam, bez veze, da se ljudi triggeraju kad dođu u gosti. Malo... Vi to kuhate sa guzicom s druge strane, baš dobro. Vi ste multipraktični, gospodine. Da. Ali znači, guzica zna bolje šta je hrana nego duša. Nego jezik. Jer mislim realno, kad ti jedeš slavonsku picu, jer ti slađa kad je jedeš ili kad je sereš? Ajmo, kropa. Kad mi izlazi na oči. Ali čuo sam od gospodina Brneta, ovog čudnog, da na jajima posjedujemo slatko. Znam to. Hoćemo to svirati u ovom videu? Mogao bi mu ja lizati jaja, pa da vidim da li su slatka. Jer sam ja to krivo shvatio. Što radite to, gospodine? Dajem mesu... A vi ste to najozbiljniji bili s vrelom vodom.
Majke mi moje, ja sam mislio da šalabajzite bez veze po kurzini. Sam neko ću pokazati Martini kako se radi gas. Istina, nisam Ja vas ozbilj. koliko god da sam Duboko se ispričam. koliko god da sam u gasu sam. A svejedno znam kuvat A kako ste ovu pesmu napravili? ku pesmu. Pa eto. Bili smo u gasu. A je? Bili vani. Bili vani, da, u gasu ide, pa eto. Bilo srijeda, ono, rekao Šerić bolestan je pa... Ja pustio pjesmu i eto. Ne, moramo blipat ono Šerić. Jes ga Zarija. Zapamti Ti si vrijeme, Dane. zapamti vrijeme, gdje se vrijeme? Da, Ko je? jesam. Zapamti ću ja, reci. Ali niste posvetili kuhanje, morate posvetiti sa gospodinom Isusom, kraljem najvećim. Morate posvetiti. Ne, crkva će nas tužiti, jedete, šta ti je? Ali mi smo crkva. Morate posvetiti vaše kuhanje. Crkvarika, Daj, ajde, fuj to. samo tehnu i... A ništa, ja ću tu malo. Šta, čekaj, pa kuham jebo. Evo, gospodin Brne, treći put se interferira u naš video uredak. Poklopi, Bog. A znači, evo ti pola mjeseca pokupljeno, ovo ću ti napraviti bolje, vidit ćeš. Dobro, opet nek bude pokupljene žilavo. I opet ćeš ga zagrijeti, nećeš ovo pojesti danas sve, ovo će 65 dana jebote. Da ti ne bude žilavo to. I ovo snimaš? Da. Mogu da snimam, ovo je futaž, Čekaj. Futaž. Čiji je ovo? Tvoje sad. Super. Jesmo ga dao. Ajde, stavi video. Znači ovo, u kuhinji, pravi kuvar, nikad. Ali ja volim te retro pakovanja. Ja razumijem da se vi ložite. Ne. Ali ja volim u kocki. Juhu u kocki ja volim. Ajo, Isuse. Meni nona uvijek kuhala juhu u kocki. Juhu u kocki ti je kuhala. Da. Jel ti... Namazani smo bili u kocki isto. Mogli bi neku muziku? Ali dobit ćemo copyright ako muziku stavimo. Evo ga Isus javlja se opet kralj nad kraljevima. Znate, imamo 40 viewova na prvom videu. Istina. Stvarno bitno. Doista istina. Pa kad dobijemo copyright ćemo na Vimeo. Čekaj, idemo. Evo gospodin Dan je izvadio jedan testni primjerak mesine koja je zapravo infuzena sa glinamolom i gumom i neko nas prenka, neko nas bolesno zajebava u današnjem nastavku Šerićeve. Evo ga gospod Brne 453 put. Hoćete li odustat više? Nisi sve da stavio, to se sjeba. Iskače ispod šteta. Ajoj, oprosti. Iskače, Jadranka Kosor, mala beba nakon njega. Mala beba. Jeste ga narezali lijepo? A pokušavam stanjiti, ali čekaj, ali imaš neki oštri nož? Daj onaj William u ludi. Gospod Brne, on je tehnička podrška. Nisi reda stavio, to si sjebak bio. Evo, Borna, sve na led. Sve na led. Pravi čovjek, ja isto tako. Zna se. To je to, zna se. Teta Viola. Trebao sam si... Dobar dan, evo ja se priključujem Nevio iz Karstva, stručni kušatelj. Nevio! Organizator Šerićeve kuhinje, jedan od osnivača. Levat. Levat. Svaka scena koja je valjala, on je full snimiti. A evo, i dan danas je to isto tako ide. Nije da sam baš, mislim ima neki kadrova koje sam ponosan, ali ja ne znam da li sam se ja pozdravio. Gospodin Brne, možete li malo vi sad biti kamera, samo do 10 minuta sam da snimam. Znači, doslovno mi nismo Brne, jebote Bog! Ne bi niko ušao u Kako to? Aj ne, nisi bio na videu. Kuhinja mrvi. Daj, evo. Evo ja ću... Borna, ti možeš isto svoje poklopiti. Ja ću ovo tu u krug staviti. Nije moje, nego... Ovdje. Jesam ti rekao da je pustiš s ovim samo da napravi malo kako treba? Ne želim si ovog uzeti. You want to pop? No bread. No, you need to take. No, I cannot. Je, Bog krvavi u pizde, krvave pizdu materno, to su mi prijatelji smeće nasre kuhinje. Ne može. Ovaj neće snimat, ovaj neće kuh. Ne može. Što je Isus ovdje? Dajte mi rasvijete, zašto je otišla naša lijepa stroboskopija ovdje? Strogo, samo strogo. Evo. Pušim strogo, zlatni Valter iz usta mi visi. Counter. Strike. Jaje. Šrvene. Evo imamo nove gošće, neku malu nisku djevojku i čovjeka iz... Kao da je iz neke druge države izgleda. Gaženje od jutra do sutra, samo za vas na... Guraj ga unutra. Jo, ne smijem reći mrtvi kanal. Maš jes. Ne, pa mi smo mrtvi kanal. Mrtvi kanal je u nama. Ali treba će nas tužiti. To, molim? Šta si rekao, je to? Blip. Blip. Moramo blipat dosta toga.
Ako actually Ma time. nema toga, evo, 10 minuta je prošlo, još par sekundi, ja ovo Ne, još moramo odmah gledati. iste sekunde uploadam. Treba si na live snimati. Ne nego na YouTube da malo pare obrnemo, vidi koliko ih se nakupilo, ljubomani što snimamo ovdje, Stani. futaže. Aj ljudi, onako, To su nemam prijatelji. slobodu kretanja. Nema, gospod Dane, nema, ja Nevio već ogladnio. A di nam je Viktor Kure? Da nam je Kureta. Ne bi niko ušao, on nam je zaštitar inače na našem moru. Bezbeđenje, tako je. Mogu li dobiti ugorivac? Mijenja stanja. Evo ga, evo. Samo kre smo palili. Vječna vatra, gori vječna To je vatra. od kola. Olimpijski Evo. plan. Ajme, pizdu dan. Tehnički problemi, Evo. urežit ćemo tu sredstvo. Vargala se. Dane malo. Ojme Dane, jebo nanu. Sa visokog krane. Ja ne znam da sam ja išta snimio. Evo sad su svi otišli, shvatili su da zapravo ništa zanimljivo nije ovdje, nego smo mi samo idioti. Ali ne valja pričat ljudima, šta pričat? Ja kažem molim vas 10 minuta mira, nema toga, ljudi, to su prijatelji. Da se spustili već bili gotovi. To su prijatelji. Znam šta fali, magic ingredient. Se sjećate, Dane? Aha. Ne, Ne, ja sam mislio ulje jebate ono. Pa ovo je bilo isto. Da, ali nisi snimao kako stavljam ulje prošli put. Gledaj ovo, snimaj. Crvena paprika. Ili ide. Crvena paprika i To crvena su ti. ima u kadru ono. Trzajevi, I ja rukicom. Šta ja želim? Čekaj, treba mi još malo vode. Ti sva tvoja se tako Ste mi malo da držite. Okay. Samo držite malo. I to je to. Mora imat full kadar. Nos mi je iscurio. Dobro. A ništa, ja ću tu malo. Ne, Malo pile. začinit. Malo da udišem sam. Ali ovo pršno. Dimljeno meso. Ja sam dimljeni mes. Koliko minuta već smo ima? 12. Pa već je to monetizacija perfektna. Da, Evo, okej, ja ću tu malo zadovoljene. Daneta. Pa ću ovo bacit ću... Daj Iva, Molim? oko 2 tečici pune mesa, klatkaš, Snima! ali ne, daj ti snime, ne mogu, nervozan sam kad ne vjerujem ljudima koji su oko mene kupuju šanku. Dobro dane. Slažem se. Dobro Dane, ajde. Final words. Ne, kasnije ćemo svi završetak. Onda ćemo sad na pauzu. O, iznenadni gosti nam dolaze u našu redakciju. Dobro večer. Jeste vi zamjenski kamerman? Da. Kako zašto sam kao sjeli 24 sata? 15 godina smo uključili. Mod 15-16. Ajme mačka. Barbara, smo uključili mod 15-16 godina kao. Ono svi smo potegnuli na modu 15-16. Vidio. To je Barbara. Ona je lijepa. I mislim ali nisam snimao ništa. Ili Ja jesam? pohodam koji svijedac. Gospodin Škalamera, vjerni navijač, ovo mi navijač. Utakmica Rijeka, igra za Hajduk, igra za Rijeku. Škalamera, gospodin Škalamera. Šta si rekao? Ispričavam se. Krivi upaljač. Igra nogomet. Čekaj, Šerićeva kuhinja 2. Brate, kakva Rijeka, Hajduk? Šta kako ne, u mraku. Previčena armada su. Ne vidi, imate sreće, u mraku ste. Ja ne pratim nogomet. U mraku ste bili, gospodin. Neću. Gospodin Škalamera, imate li što za reći? Evo, mogu dati malo ove moždine. Leđne moždine. Dajte mu, ljudske moždine mu dajte. Mas, a zašto on... Gdje je to pas? Pa to nije pas, to je Škalamera. Aha. Neću vam pričat o armadi jer nogomet ni ne pratim, ali grad nam je plavo-bijeli, makav respekt moram dati. To je da... Sorry pas! Evo Škalameru, istuko Škalameru vjernog armadaša. Isuse Pa sad, Kriste, znači oprosti Škalamera. iz zla u gore. Joj, ne. Iz zla u gore, tako je sve u našim životima, jadnim i bijednim. Jebi ga, ali bar imamo... Ali Škalamera, znaš kak je to fal, probaj ga. Ne. Od ispod mu dođe s rukom, od ispod... Ne, bojim se sad, Od ispod!